Amemba magithagacha ya Tabitu ni manyungu kama yase kana serikali ya kaunti ya Kitui ina mwango wa kumabetanga kuma ithakani ii ona itina wa kwithwa na mabarua mako kikombwa mubaka mwakani wa 2034 amemba yase kana maofisa amwe anene kuma serikali ni ya kaunti no maende kuthukuma mwana maskota kumabe na ilungu imwe sia githakaki kwa kutumia wiwa na wa maendeleo ulokwenda kubitha ungi wa kithakaki Onesmus Etina umaitikilo na makuthukuma imwe kati wa serikali ya kaunti ya Kitui na ngwatanio ya aithia ya Tabitu Ranch kwa kanyonyo wenda maundu makathina na kolea kuyaniwa na kuthukuma jingi imwe thwa mathina la maumilo ni ngwatanio ya Tabitu Ranch maithini kiwa ya Tabitu Ranch ile kanyonyo kwa Kitui rulio ni mumalu cha mokoli mavyu na kwenda mosonge kwa mituki kwa kanya mutatatala wa kunengane sehemu ya kitheka cha kanyonyo kwa serikali ya kaunti ya Kitui wala serikali no si sehemu imwe ya kitheka kiuno kana kwa kesangio ya makambuni ya Industrial Park bala ithia kona nyatho kwa serikali ya kaunti ya Kitui kuthia matongo CSS ya kumava na kitheka kina kila makombo eta mubaka mwaka wa 2034 bala ithia mokile mokolio na kwenda mubya gwitheka serikali ya kaunti ya Kitui welese bala makotwa eka 1,800 ila manosi katwa eka 1,500 ila manenda cia Industrial Park bala makweta kana kunikilwa wana ni serikali ya kaunti ya Kitui nenda eka yana imwe sisi wakasi ya kwa Industrial Park. Serikali ya kaunti ya Malombe itwa mene kundo kumwe lakini ya sioka ya kaukelelia mokoni ko onye ningu kulia ndongo ishiru cha Kitui County na national government matatendo batonyeka masebi to no ndije members tukwenda kawo wa squatters na mundu lo kubena na kebeka ni umeajola ukubena nondo mundu ukitia kindu kyake na ke mundu ni mwalifu ko oni tuwa ito ngombe mbinge nyamuche ilekani kwa nangatireka no kweli members ndio kwa tutomeane kwa serikali ya kaunti ya Kitui yambese wa Industrial Park wakiusunu ambia kuungamana mokoli mokila kati wa IVR na kuwetakana wenda serikali ya kaunti ya Kitui na tomenze ya kwake isangio ya makamboni kana Industrial Park no kana kuosa sehemu nene ya kitheka kim ndio zinaweza kana national government yenda eka ya naime na ambazo mbasi ameenda ngiliemwe na maana 5 ambao ile ta members yetu na makulio eka hii na maana mozi yake na kindu kiwa makite ona gagitwe katika idini eka 5 ona ti eka 10 mozi yake serikali ya kaunti ya Kitui namba kunengwa kitheka cha eka 1,500 aithi asma ya Tabitu pena maundu metekelanile matethesu no kana kuokilia ngwatanio valani vamona kuenza silanga munene ndini wa kitheka ki kukuthwa ala malikite kithekani kiu cha vinya katwa maundu ange makukwata mbaundethia na uwo nthewa umwe wathikie na kuyaniswa kwa manenge kitheka ba wabe kila kuandikania MOU itina kusukumana muno na zindula kwewe ni matuike ta members ba bitu ayikeme na uyu badala miaka 3 mema kitheka kitu tuandikanie MOU ngaba na Malombe eba menzeni wa kinduki mundulo inerangu kithekani kulingana na mio niyo yone akitheka kana nulo taire muntu nenga ni petition mbingi kwa ngaba na kwa kimanga kwa county commissioner mapimizie mikoleji nikita ba kwanza itaile kwa kithekani to nani manyo respond aithi anima weta kana bena atongo anyuvena tati malikite kithekani kina kwambise kumanya masia pano kweta kana mo mayotho ese kitheka kicha kanyonyo inde menda memba mondi nwa ngwatenyo kila umwe kwate semo utona kuvanda na kuyukilia kiukwati kindu kila maweta serikali ya kaunti ya Kitui ni leanile nacho na kuna meti lankila memba mo kitheka kikwete these na imenda serikali ya kaunti ya Kitui eleseneki iko manyamasia tunaisekela tukwika neto lisi members nikela society kwa tembeza kwa lisi members tuke members within la ibanda nyeki nondo tuna kendo techo bani kaunti national government chako tilanga nyekisu within na chombe zito chiba city kodena inge batike bekake kudhoshwa kila kibo ni members siko ateani si akwateani kuko kakutulanga tikudhoshya ne police kwa vindena 2017 na mandana na minister witheka serikali ya kaunti ya Kitui Frederick Kimanga no lotana kwatikana kwanzia ya simu valatwa manza visama ni mubyano witheka Ifans Mutemi na kola watu tunga ingi kula kwa minister usitwendela kumuwanda no kana kusongia nyungu nisio no lotana kwatikana kwanzia ya simu televote bilingo mbovo Motongoi TV Neto Onesmus Chalo.